дуруд шунавандагони азиз, шаҳри охирин таҳаввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз 24 март 189 мусофир аз Душанбе ба Москав парвоз карданд. Ширкати Somon Air мусофиронро аз майдони ҳавоии Душанбе то ба фурудгоҳи Жуковский расонидааст. Хабар медиҳад Спутник Тоҷикистон. Гуфта мешавад, ки ҳамаи мусофирон аз Душанбе омада шаҳрвандони Русия мебошанд. ҳоло вуруди шаҳрвандони хориҷӣ ба Русия комилан то 1 май қатъ карда шудааст. аммо майдонҳои ҳавоии Русия ҷиҳати сафари транзитӣ барои хориҷиён фаъол аст. интизор меравад, ки Somon Air аз Москав муҳоҷирони дармондаи тоҷикро аз фурудгоҳҳои Жуковский ба Душанбе баргардонад. ёдовар мешавем, ки Тоҷикистон аз 20 март парвозҳои байналмилалиро бинобар зуд паҳн шудани коронавирус мутаваққиф кардааст. лекин парвозҳои чартерӣ ҷиҳати баргардонидани шаҳрвандони Тоҷикистон аз дигар кишварҳо идома дорад. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон баста шудани гузаргоҳҳои марзии миёни Тоҷикистону Қирғизистонро хабар медиҳад. дар хабари вазорати умури хориҷии Тоҷикистон омадааст, ки бо сабаби эълон гардидани ҳамгирии коронавирус ва вазъи ба вуҷудомадаи эпидемиологӣ эътиборан аз 24 марти 2020 сол гузаргоҳҳои сарҳадӣ байни Тоҷикистон ва Қирғизистон то ба эътидол омадани вазъият баста мешавад. маҳдудияти мазкур нисбати шаҳрвандони мо, ки ба Тоҷикистон ворид мешаванд ва шаҳрвандони дигар кишварҳо, ки аз Тоҷикистон берун мешаванд, ронандагони автомобилҳои боркаш, дипломатҳо ва аъзои оилаи онҳо, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон аккредитатсия шудаанд, инчунин аъзоёни ҳайатҳои ҳукуматӣ татбиқ намегардад, гуфта мешавад дар хабари вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон. коронавирус токунун дар Тоҷикистон ба қайд гирифта нашудааст, аммо дар кишварҳои ба мисли Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Қазоқистон ин эпидемия аллакай паҳн гардидааст. сарвазири ҷопон Синдзио Абе гуфтааст, гузаронидани бозиҳои тобистонаи олимпиро дар Токио барои соли 2020 мутаваққиф карданд. ба гуфтаи вай раиси кумитаи байналмилалии олимпӣ Томас Бах бо ин тасмими ҷониби ҷопон розӣ шудааст. ин суханони сиёсатмадорро Reuters иқтибос овардааст. қаблан мақомоти ҷопон ва кумитаи бозиҳои олимпӣ эълон доштанд, ки бозиҳо дар вақти муайяншуда аз 24 июл то 9 августи 2020 сол баргузор мешавад, аммо дар арафаи наздикшавии баргузории мусобиқот ва паҳншавии коронавирус кумитаи иҷроияи бозиҳои олимпӣ эълон доштанд, ки бо як қарори ниҳоӣ дар якҷоягӣ бо кишвари ҷопон мусобиқоти мазкурро барои соли 2021 мутаваққиф карданд. хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз боз се ҳолати сирояти коронавирус дар Алмато ва ба қайд гирифта шудааст. хабар медиҳад вазорати тандурустии ҷумҳурии Қазоқистон. ҳамчунин ду ҳолати дигари сироятёбии коронавирусро низ мақомоти беҳдоштии Қазоқистон дар шаҳри Нурсултон ошкор карданд. ҳамин тариқ имрӯз дар Қазоқистон 67 ҳолати ба қайдгирии коронавирус тасдиқ шудааст, ки аз он 34 адад дар шаҳри Нурсултон, 29 адад дар шаҳри Алмато, 2 нафар дар вилояти Қарағанда ва як ҳолати дигар дар вилояти Алмато ва Ақтубӣ ба қайд гирифта шуданд. тибқи маълумоти Созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ, то ба ҳолати 23 март дар ҷаҳон беш аз 372 000 нафар беморони коронавирус ба қайд гирифта шуданд, ки наздики 100 000 нафар шифо ёфтаанд.
ادامه خبرها سر میزنیم به قرقیزستان. در شهر بشکک قرقیزستان با مقصد مبارزه بر ضد پنجشنبه سرایت کرونا ویروس از 25 مارس حالت فوق‌العاده جاری کرده می شود. طبق دستورات شهرداری بشکک هر روز از ساعت 20 بیگاه تا ساعت 7 صبح گشت و گذار و حرکت نقلیات در شهر بشکک منع کرده شده است. در بشکک همه اداره‌ها، طرفخانه‌ها، کارخانه‌ها و دیگر انشاءات به استثنای مغازه‌های خوراکواری، داروخانه‌ها، بانک‌ها و انشاءات روزمره زندگی بسته می شوند. پیش از اعلان شدن حالت فوق‌العاده از خارجیان دعوت به عمل آورده شده است که شهر را ترک کنند. در قرقیزستان تا به حالت امروز 42 نفر به کرونا ویروس گرفتار شده است. یادآور می شویم که خروج کرونا ویروس در آخر ماه دکمبر سال 2019 در شهر ووهان چین رخ داده بود، اما بعدا سرایت زود بیرون از چین پهن شده تا به کشورهای آسیای مرکزی وارد گردید. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در سامیت فوق‌العاده G20 که 26 مارس در شکل ویدیو کنفرانس برگزار می شود شرکت خواهد ورزید. خبر می‌دهد دفتر مطبوعاتی کرمل. همایش سران کشورهای G20 به مبارزه علیه پاندمی از کرونا ویروس و تاثیر آن به اقتصاد جهانی بخشیده می شود. قبلا عربستان سعودی پیشنهاد کرده بود که همایش G20 در شکل ویدیویی برگزار گردد. 20 مارس سخنگوی پرزیدنت روسیه دیمیتری پسکوف گفته بود که برگزاری چنین یک همایش سطح بلند طریق ویدیو کنفرانس با راه‌های دیپلماتی مشخص کرده می شود. همچنین دیمیتری پسکوف گفته بود که در همایش رهبران کشورها همه مسائل اقتصادی را به بررسی می‌گیرند، شروع از پست‌شوی نرخ نفت در بیرژه جهانی تا به بالاروی قرب دلار و وضع پنجشنبه کرونا ویروس در کشورهای عالم. ادامه خبرها در عربستان سعودی اولین مرگ بیمار گرفتار کرونا ویروس به قید گرفته شده است. خبر می‌دهد شبکه تلویزیونی العربیه. گفته می شود که نفر فوتیده شهروند خارجی بوده، اما مقامات عربستان سعودی ملت و جنس مشخص او را نام نگرفتند. تنها همین معلوم است که بیمار در شهر مقدس مدینه درگذشته است. امروز طبیبان در عربستان سعودی باز 205 حالت دیگر گرفتاری کرونا ویروس را معاین کردند که حالا شماره عمومی مبتلایان به سرایت کرونا ویروس به 767 نفر می رسد. در دایره مبارزه با این بیماری عربستان سعودی پروازهای بین‌المللی و داخلی را متوقف کرده، فعالیت قطارها و اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها را در این کشور موقتا قطع کرده است. شبانه گشت و گذار شهروندان نیز در عربستان محدود است. فوند سقورتای حتمی طبی شهر مسکو سه تعریف‌های نو را برای پرداخت خدمت‌رسانی‌های طبی برای تبابت سرایت کرونا ویروس در بیمارخانه‌های مسکو جاری کرده است. در این باره معاون رئیس شهر مسکو آناستاسیا راکووا خبر داده است. با گفته مقامداران مسکو تبابت بیماران سرایت کرونا ویروس از حساب فوند مخصوص صورت می‌گیرد. برای این معیار علاوه از دیگر نمود ترافع‌های تبابتی معین کرده شده است. ارزش یک حالت انجام یافته تبابت سرایت کرونا ویروس برای کلانسالان 200,000 روبل و برای کودکان تا 252,000 روبل را تشکیل می‌دهد. تاکید داشته است آناستاسیا راکووا معاون شهرداری مسکو. ادامه خبرها مکان برگزاری محاربه بین حبیب نورمگомедов و تونی فرگوسن معین کرده شد. خبر می‌دهد اسپورت 24 با استناد به رهبر UFC دانا ویت با وجود معین گشتن مکان برگزاری رزمایی بین حبیب نورمگomedov و تونی فرگوسن، رهبر محاربه‌های آمیخته جهانی مکان برگزاری مسابقه را نخواسته است آشکار کند.
Дана Уит, президенти UFC, таъкид доштааст ки ин як мусобиқаи пӯшида хоҳад буд ва касе аз тамошобинон ширкат нахоҳад кард. ӯ гуфтааст ки амният ва саломатии тамошобинон барои мо пеш аз ҳама муҳим аст. Рафти мусобиқот мустақиман пахш хоҳад гашт, таъкид доштааст раҳбари UFC. Комиссияи давлатии варзишии Нью Йорк қаблан дар Бруклин муҳориба миёни Ҳабиб Нурмагомедов ва Тони Фергюсонро бино ба сабаби паҳншавии коронавирус манъ карда буд, аммо муҳориба расман бекор карда нашудааст. рӯзи 18 март Ҳабиб Нурмагомедов бо пахши як изҳороте аз раҳбарони UFC даъват кард ки муҳориба дар рӯзи ба нақша гирифташуда, яъне 18 апрел гузаронида шавад. سامعین عزیز، در آخر نشر خبر یک اعلان نیز داریم. شام جمعه 27 مارس ساعت 18:30 به وقت مسکو در استودیو مرکزی رادیو موجر پخش مستقیم برنامه حقوق شما با اشتراک حقوقشناسان ساحه موجر را دایر می‌گردد. شما می‌توانید سوال‌های خود را وابسته به حالت گرفتن منزل اقامتی بودوباش در قلمرو فدراسیون روسیه و رسمی ضروری حجت‌ها طبق طلبات قانونگذاری مهنت به کار درآمدن و از کار خارج گشتن، گرفتن مزد مهنت از کارفرما و یا کاردهنده، حمایت خود در مقامات سودی، مناسبت با پلیس، هنگام واخوردن و یا مراجعت و گذشتن خط سرحدی دولتی به رادیو موجر طریق SMS پیامک در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ایمو، کانتاکت و در واتساپ با شماره 8965 151 0410 8967 111 56 46 سوال خود را بفرستید و یا در جریان برنامه که با پخش مستقیم دایر می‌گردد زنگ زده با سوال‌های خود جواب‌های مشخص گیرید. فراموش نسازید پخش مستقیم برنامه حقوق شما شام جمعه 27 مارس ساعت 18:30 به وقت مسکو آغاز می‌گردد. نشر خبری این ساعت را مستقیما شنیدید و برنامه‌های دیگر رادیو موجر ادامه دارد. ما را همراهی کنید. سلامت باشید.